Vlažna staništa su prelazni ekosistemi između kopnenih i vodenih sistema u kojima je prisustvo vode, bilo stalno ili periodično, ključni faktor koji oblikuje tip zemljišta, biljnu zajednicu i procese razmene materije. U ovu grupu spadaju močvare, bare, ritovi, poplavne ravni, tresave, priobalne trščare, delovi delti i laguna sa plitkom vodom, kao i veštački sistemi sa sličnim hidrologijskim režimom. U stručnoj literaturi vlažna staništa se najčešće prepoznaju po 3 međusobno povezana kriterijuma: hidrologiji, hidromorfnim zemljištima i hidrofitoj vegetaciji. Hidrologija vlažnih staništa podrazumeva zasićenost tla vodom i plitke vodne površine, koje mogu trajati od nekoliko dana godišnje do stalnog prisustva. Ovakvi uslovi dovode do slabe aeracije tla, stvaranja redukcionog okruženja i specifične mikrobiološke i hemijske dinamike. Upravo zbog toga vlažna staništa nisu samo vodene površine, već aktivne biogeokemijske zone u kojima se odvijaju procesi koji značajno utiču na kvalitet voda, cikluse ugljenika i nutrijenata, kao i na stabilnost biodiverziteta. Ključna osobina vlažnih staništa je hidroperiod, odnosno obrazac trajanja, učestalosti i dubine plavljenja ili zasićenja tla. Hidroperiod određuje dostupnost kiseonika u tlu, tip vegetacije i dominaciju određenih biogeokemijskih procesa. Vlažna staništa se mogu napajati iz više izvora. Prvo, rečnim poplavama, kada se vodotok izlije na poplavnu ravan i ritove. Ovaj režim je tipičan za velike aluvijalne doline, gde poplave periodično obnavljaju stanište, donose sediment i organske materije. Drugo, podzemnim vodama, kada visoki nivo podzemne vode održava zasićenost tla, posebno u depresijama i na kontaktima propusnih i slabo propusnih slojeva. Treće, padavinama, gde se lokalna akumulacija vode u mikrodepresijama i na slabo propusnim zemljištima formira kao plitka bara ili sezonska močvara. Četvrto, priobalnim uticajem mora, gde plima i prodor slane vode oblikuju slana vlažna staništa, kao što su slatine i priobalne močvare. Na osnovu kombinacije napajanja i geomorfologije razlikuju se poplavna vlažna staništa, tresave, jezerske obale sa trščarima, priobalne slatine i veštački formirana vlažna staništa, kao što su ribnjaci i konstruisana vlažna staništa za tretman voda. Zemljišta vlažnih staništa razvijaju se pod uticajem dugotrajne zasićenosti vodom, što ograničava dotok kiseonika. Kada kiseonik postane ograničavajući faktor, mikroorganizmi prelaze na korišćenje alternativnih akceptora elektrona, što dovodi do redukcionih procesa. Ovi procesi imaju duboke posljedice po hemizam. Redoks sekvenca u zasićenom tlu može se posmatrati kao prelazak sa aerobne razgradnje na redukciju nitrata, zatim redukciju manganovih i gvozdenih oksida, potom redukciju sulfata i na kraju metanogenezu. Ovakvi uslovi utiču na mobilnost metala, stabilnost fosfora i formiranje gasova. Važna posljedica je da vlažna staništa mogu biti i filteri i izvori zagađenja u zavisnosti od uslova. Na primjer, u oksidacionim uslovima fosfor može biti vezan za okside gvožđa, dok u redukcionim uslovima može biti oslobođen u vodu. Isto tako, denitrifikacija u anoksičnim zonama može uklanjati nitrate iz vode pretvarajući ih u gasovite oblike azota, što je ekološki veoma značajna usluga. Vlažna staništa imaju ključnu ulogu u transformaciji i zadržavanju nutrijenata. Zadržavanje se ostvaruje kroz taloženje čestica, sorpciju na mineralnim i organskim površinama i biološku asimilaciju u biomasi. Transformacije uključuju mikrobiološke procese u kojima se menja hemijski oblik azota i fosfora. Azot se može uklanjati denitrifikacijom, čime se smanjuje pritisak eutrofikacije u nizvodnim sistemima. Fosfor se često zadržava kroz vezivanje za čvrstu fazu, ali ta sposobnost je ograničena kapacitetom sorpcionih mesta i redoks uslovima. Kada se kapacitet zasićenja dostigne ili kada se promeni redoks režim, fosfor može postati mobilan. U odnosu na suspendovane materije, vlažna staništa usporavaju tok i omogućavaju taloženje, pa se smanjuje zamućenost i transport čestica ka nizvodnim delovima. Zbog toga poplavne ravni i ritovi deluju kao prirodni sedimentni zamke,
ali to istovremeno znači i da se u njima može akumulirati zagađenje vezano za sediment. Vlažna staništa pružaju usluge koje se mogu grupisati u više kategorija. Prvo, regulacija voda, ublažavanje poplavnih talasa kroz retenciju i usporavanje proticaja, kao i dopuna baznog dotoka tokom sušnih perioda u određenim sistemima. Drugo, poboljšanje kvaliteta vode kroz zadržavanje čestica, transformaciju nutrijenata i razgradnju određenih organskih supstanci. Treće, podrška biodiverzitetu, jer vlažna staništa predstavljaju ključna staništa za ptice, vodozemce, ribu, insekte i mnoge biljne vrste, često uključujući ugrožene i endemske vrste. Četvrto, skladištenje ugljenika, posebno u tresavama, gdje organska materija može da se akumulira tokom dugih perioda zbog usporene razgradnje u anaerobnim uslovima. Peto, kulturne i ekonomske usluge, kao što su rekreacija, turizam, ribarstvo i tradicionalno korišćenje trske i drugih resursa. Tresave su posebna podkategorija vlažnih staništa u kojima dominira akumulacija organske materije, odnosno treseta. Nastaju u uslovima stalne zasićenosti, niskog sadržaja kiseonika i često kiselih uslova gdje je razgradnja biljnog materijala spora. Zbog toga tresave predstavljaju veliki rezervoar ugljenika. Degradacija tresava kroz isušivanje, drenažu ili eksploataciju treseta može preokrenuti bilans i pretvoriti tresavu iz skladišta ugljenika u izvor emisija ugljen dioksida i metana. Zato se u savremenim klimatskim politikama sve više naglašava očuvanje i obnova tresava kao mera ublažavanja klimatskih promjena. Najznačajniji pritisci na vlažna staništa potiču iz promjena hidrologije i korišćenja zemljišta. Prvo, melioracije i drenaža koje snižavaju nivo vode i pretvaraju vlažna staništa u poljoprivredne površine, čime se gubi specifična biota i menjaju biogeokemijski procesi. Drugo, regulacija reka i izgradnja nasipa koje smanjuju učestalost poplava i prekidaju vezu reke i poplavne ravni. Time se smanjuje retencija, taloženje sedimenta i prirodna obnova staništa. Treće, eutrofikacija i zagađenje, jer vlažna staništa mogu biti preopterećena nutrijentima i organikom, što menja zajednice, podstiče invazivne vrste i smanjuje biodiverzitet. Četvrto, fragmentacija i urbanizacija, koje smanjuju površinu, prekidaju migracione koridore i povećavaju pritiske iz oborinskog oticanja. Peto, klimatske promjene kroz promjene režima padavina, duže suše i ekstremne poplave koje mogu destabilizovati hidroperiod i povećati ranjivost sistema. Zaštita vlažnih staništa zasniva se na očuvanju hidrologije jer je hidroperiod fundamentalni faktor. Ključne mere uključuju: prvo, obezbeđivanje prostora reki kroz očuvanje i obnovu poplavnih ravni, gdje je moguće uz planiranje koje balansira zaštitu od poplava i ekološke funkcije. Drugo, zatvaranje drenažnih kanala i podizanje nivoa vode u isušivanim močvarama i tresavama uz pažljivo praćenje jer promjena režima može uticati na susedna zemljišta. Treće, kontrolu unosa nutrijenata u slivu jer bez smanjenja opterećenja restauracija često daje ograničene rezultate. Četvrto, zaštitu zonama i pravnim režimima uz monitoring i upravljanje posetama u osjetljivim područjima. Peto, razvoj konstruisanih vlažnih staništa kao dopune posebno za tretman oborinskih i otpadnih voda, ali uz razumevanje da ona ne mogu u potpunosti zameniti prirodna staništa po biodiverzitetu. Monitoring vlažnih staništa obuhvata hidrologiju, kvalitet vode, sediment i biotu. Hidrološki parametri uključuju nivo vode, trajanje plavljenja i sezonsku dinamiku. Kvalitet vode obuhvata nutrijente, rastvoreni kiseonik, provodljivost i zamućenost. Biološki indikatori uključuju sastav vegetacije, prisustvo indikatorskih vrsta, stanje zajednica ptica i bentosa. Za procenu funkcionalnosti često se kombinuju fizički pokazatelji, na primjer povezanost sa rekom, sa biološkim pokazateljima, na primjer raznovrsnost i dominacija invazivnih vrsta. U restauraciji je važno posmatrati trendove kroz više godina, jer se ekosistemi oporavljaju sporije od tehničkih sistema. Vlažna staništa i močvare su hidrologijom definisani ekosistemi sa jedinstvenim redoks i biogeokemijskim procesima,
koji omogućavaju zadržavanje čestica, transformacije nutrijenata i značajne ekosistemske usluge, od ublažavanja poplava do podrške biodiverzitetu i skladištenja ugljenika. Njihova ranjivost potiče pre svega iz promjena hidroperioda, drenaže, regulacije reka i eutrofikacije. Održiva zaštita zahteva slivni pristup, očuvanje prirodne dinamike voda, smanjenje unosa zagađenja i ciljanu restauraciju zasnovanu na obnovi hidrologije. U kontekstu klimatskih promjena, očuvanje i obnova vlažnih staništa postaju i mera adaptacije i ublažavanja, jer povećavaju otpornost pejzaža na ekstreme i stabilizuju dugoročne biogeokemijske tokove.